Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Ket, anya timbaganaken ka? Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga ruden tayo tangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, ket manulang mat ti matmatgedan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaed iti balay ni Manang Vanessa, san ka ni? Awan, amumat nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang Mau, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta magastusan ni ti abang? Ala, awagam ni Manang Mau, tapno adda pagakaran ta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw. Tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano may ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaed kami kuma iji balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaed ijay, Manang? Umanugot ka? Wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nagidulinam ititulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay ti tulbak pa kahit. Itad ko kanalma. Ay nawaw, anya ti aramidin ni Alma iti balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaed da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbag. Taytad ko kan alma. Aday ti drawer bakit. Nainayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pay nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga inalayo ka day? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi. Madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbag. Ay na, agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam no anya ti aramidak tarugya kaw. Mayat tag na di ti balay ni Manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't ka ti no saan pa yung agawid. Tapno masulot at ti balay na. Nako nampay lakay. No idi kumapay anapanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met ket ti 5,000 abay bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kit di ti pangaldawan ta.
Anya ti kayat mo, lakay. Adapay karne anabati itref. Isulatan ti ilutong. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, Ede. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day taan napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasyay. Amom nga raw, no kasanaw, lakay. Agdalos talaang, inton kwan, agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta ang mabannog dito'y bakag? O sige, rugyan tangaraw din ti agdalos, lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti uray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa. Kaya't kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matindi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wan, Manang. Nasaya at matnukas na, tapno addaw sa rin nyo ken Eddie. Wan kat agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang ang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay, kwa. Iti sigod a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay, wan gayam. Kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada ako, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan timbaga ni Manang mo. Kaano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat, lakay. Nasayat mo't lukas ta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanugot na jay. Ang mga nung makaungot pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan, lakay. Nay, dakil mo, bakit? Wala. Dakkel pa, ngam ti suswildon ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalingan day ta? Kwarta ko na ito? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan, lakay. Ay nawaw, nagmayatan. Nakastya ka na yun, mabali na, nag-resign na iti trabaho, bakit? Oray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Oray saan tan ngagtrabaho. Agbiag talat ta, lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak lang tinakadlaw. Adamot nakita ki na minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tati saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da asaan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon, tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa, Nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan nyo, Nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, Nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Nanang.
Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan idi. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada almaken, di bakal. Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw, nakadamagamot lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da almaken, di. Di kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Nakunanang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya, Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. adamo lang nakita idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya, kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak tabakay. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pa'y. Amangan no saan nga amo ni Vanessa akas jayar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakal. Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat amangan no agsakit tinagam ni almakin ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo, ipapaabang da Alma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Ni, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road, ilimod na kan ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyonak inton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang nga ruden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, Manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, Manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, Manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay kwa, Manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramiden nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manuti bingay akayat mo aya, Manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, Manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat di mon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga naken kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na pa'y laang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang amay. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda motan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa'y kat di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa'y kat di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tani manang mo. Wen,
Makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit di mo ni manang mo. Hay, mabuteng lakit di day dya amaartapan isu akas jay. Managing bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidan na. Naku nampay. Addan to aldaw day dya Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag nanang. May salaang ti siguradok ita. Anya nga ita. Mabuteng ni Manang Vanessa amaartapan isu aday jay. Kaya't na apumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbaling nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti narami jaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anyangay kumaita. Si kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit. Nagano ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di nangarud ang muti agpakumbaba lakay. Husto mo't kid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asaka. Saan na mo't nga umbing ka? Sa bagay, agda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? No kas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, huwan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrab-trabahwak. Si Kangay? Awan pa'y nga ron. Ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanen bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta. Papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang taadamot nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana. Amangan no mapakawanda tapay. Kat saan data a pinapanaw? Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti tao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Talaga asugador day di anobyo ni Vicky, tatang. Ay nawaw, hindi pa'y mutakas dyan. Jack amoy ti kabisat mo. Noon niya tinakita na iti day lalaking. Nakita ka makisugsugal manin ijay lamayan, tatang. Ang mga nukwarta ti kabsat ko ti isugsugal na. Ewan trabaho na. Nga ba dati sugsugal na? Makamumit ni Vicky ha?
Sayang lang ti banog na ngagtrab-trabaho ijay abroad. No itid na ti kwarta na iti sugador anobyo na tatang. Mumit ti kabsat mo. Ipagarup na husto tar aramidin niya. Nagrigat ngagpaiso ti agsasa o tatang. Ang mga nudat tao pa'y ti madaksan. Supay nung makibiyang ka, sigurado agumura day jeking ka. Hello, Nana Juliet. Nakaawag ka mat, Biki, nakaw. Kumusta ka dita abroad? Nasaya at latamot, Nana. Ada ka din ni Buyet dita? Di na ngamin sungbatan ti awag ko. Ayawan ni Buyit dito'y nakaw. At damanan ijay lamayan. Ay nawaw. Adaman siguro aramidin nan ajak amo. Iso adi na pagan ano asungbatan ti awag ko. Di mo't mabagbagaan da ija at tao. No awan ijay lamayan. At da ijay sugalan, ijay sentro. Kunaklakit din o insardeng na ti panagsugsugal na. No siyak tisi ka. Di mo ikikan iti kwarta. Tapno saan nga agruam. No agawid man kat pakibaga asungbatan na ti awag ko, Nana. Wano saan agtext latta kanyak. Wala no saan anabartek nga agawid. Agyaman aklaunay, Nana. Agpakada akmatlaangan, taadapay trabaho may. Nakabaybayag kayo mo't amang ilukat itiri daw, nanang. Apay nga italaang amin ang agawid ka. Disturbo ka mo't iti panaturog. Nagnagnak nga rod ang nagawid. Ti motor mo nga'y. Saan ka nabartag? Ngamawan mo ti motor mo. Nangip-ipanam aya. Awanan, nanang. Ay nawaw. Nangip-ipanam ko na. Naabak iti sugal. Anya? Iso timbayad ko iti utang ko. Tawan mo tin kwartak. Ay nagluko kan. Amom akasapulan tayo ti motor. Napanmukit din imbayad iti utang mo. Di kay madanaga, nanang. Masukatan tumot laeng. Ay nawaw. Kasano nga road kat awan mo't kwartam. Pangalaam iti igatang mo iti baraw, No agsasao ka, kaslaad da kwarta nga indulin mo. Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, Buyet. Busy bigay. Napangkakano mo ijay lamayan idi kalman kuna ni nanang mo. Well, iso adyak na sumbatan ti awag mo. Tabisi kami. Anya ti inaramid mo ijay. Nakisugsugal ka manan. Sana timulongak iti trabaho ijay. Ay gayam. Awanan ti motor ko. Inlakom? Saan ko ngayon lako? Nadadaan lang. Saan ko nga ipa-repair? Tasayang mo't lang ti gastos. Kasano nga rudan dayta? Di awanan aramatam. Awanan na. No, kailangan gan ka. Kat isponsoram pumapay ti igatang ko iti baro a motor ko. Uray son ti regalong kanyak, Vicky. Awan mat kwartak ita. Masapol nga iyornungak pay. Wan nga min makaurayak mait. Okay. Bagaan kanto no adati maurnong ko. Nginginahan ang motor ti kursunada, Vicky. Kitaam no mano ti presyo na. Itix mo to kanyak tap no ammo. San ka di ngay mawawag ni ading mo Vicky ken ka, Lourdes, anak ko? Saan matatang? Api ka di? Naranak ngamin ng kilusimyaw ni Ije Paradaan. Kat salsaludsudin na, nodda ka no ti ibayad na iti kwarta nga inaramat na iti nag-abroad. Aywan, saan pa'y fully paid ti utang na kini uncle? Dayta nga road, ipalagip mo kuma, tapnusan ang nakababain kin angkelyaw. I-text kun to tatang. Weng, ibagam nga agpaway, takasapulan na angkelyo ti kwarta ita. Wan tatang. Di mo liplipatan. Mabain nga agtiks ng angkelyo simyawn, iso asak tinang ibagaan na. Naimbag tayo mawag ka, Vicky. Nabasak ti tix mo ngum awan pay kwartak ita manang. Ni, apay ngay akas na. Adang arod iyor ornungak manang. Nangina ti motor akayat ni Buyet. Anyat ko nang. Motor ni Boyet. Basta ipagayo kin uncle nga awan ti kwartak ita. Makaawat mo't siguro dayjay. Kasapulan na nga rod ka no ti kwarta. No apay ngamin a priority pay laang day ta motor Imbes nga ibayad mo kit di iti utang mo. Awanan bibiyang yo ta kwartak matigatang ko. Dayta ti paglaingam. Ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Naimbag kumamit no responsable ti nubyong. Saan mo nga road?
Amo, kasipod pa'y idi kat di yun kayat ni Buyet para kanya. Wen takas jay mo ti ipakpakita na kada kami. Ay naading ko, pang-aasim taon una abayadan ti utang mo kin ni Uncle. Maudi ko man, day ta motor. Awan pa'y timpaw iti kapsat mo. Awan pa'y tatang. Hinawa. Apay nga akasta. Agururin ng kilusim yaw. Hay, kasano kat priority na day abuyet. Niya. Yururnungan na tigatangan na ang motor para itinobyo na tatang. Ayun na yun ni Vicky. Amo yun Kayat na ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Nalipatan ng samit nga iso ti babae. Ni Boyet kuma at imang iti regalo kinkwana. Nakunayo pa'y tatang, ngam oray anya aklas iti pamagbaga ti aramiden tayo, natangken ti ulo ni Vicky. Hello, Vicky. Text kayo mo't text tatang, apay aya. Mangipaw kay ti ibayad mi iti utang mo kina Uncle mo Simeon anak kaw. Uri para lang iti utang mo. Kasapulan ngamin da Uncle mo ti kwarta ita. Awan pa'y kwartak ita, tatang. Damag kaw, kat iur-urnuam kanumot ti motor ni Buyet Anubiam. No adda kwartak, ag-text sakto kada kayo. Kasapulan nga rod na Uncle mo ti kwarta na. Ay nawaw, dagulit kayo matatang. Awan kwartak kunak lang aruden. Saan ka di ati nagsasaritaan tayo? Kat bayadam adagos ti utang mo? Urayan nyo latan, ti text ko kada kayo. Agpakada akon, tada pa'y aramidek. Bye! No, inagdib na mitan ti cellphone na. Ay natatang, kunak tupay kada kayo. Naka-abroad lang, kastamot ten ti ugal yun na. Priority na ti agpa-impress, tatang. Kaano nga ipawit mo ti kwarta? Kompleto matan. Mabalin nga ipawit ko no day off ko. Ay na, agyaman aklaw na ya. Magkatang kumatlangin ti motor nga rapaap ko. Awan anyaman na. Basta sika. Kasta ti kayad ko ken gagit. Galante galaonay. Siyempre, napatag ka kanya. I love you, Vicky. I love you more, Boyet. Day talaang ti bagakan ga. Agpakada akon, tagi na naakmatan. Agtrabaho akmatan. Inton maminsan tumanen. I love you. Nay, asino ti akin kukwa iti motor nga inyawid mo, Boyet? Motor ko day tananang. Ay nawaw, motor mo kunam. Wala na. Motor ko nga road. Kabarabaro day ta. Nangalaamet ngay iti dayta ang motor. Regalo ni Vicky kanyak nanang. Anya, Adda ni Vicky di abroad. Iso aday ta. Maitid na dagiti masapsapol ko. nanginati kasta ang motor ka. Ni Vicky pa iti kunayo nanang. Galanti day jay. Ay, nakababain ti kasta anak ko. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y ti irigalwan ti babae. Oh, gusto talaga. Nung napigsa ti karisma ako nada nanang. Nakita yo ti motor ni Boyet, tatang? Wayne, madlaw ang inginaan. Makita yo dayta. No motor ni Boyet ti saritaan, adda budget na. Ngam no ti utang nakin ni Uncle Simeon ti singiran tayo, ibaga na nga awan kwarta na. Saan nga pampanunot ni Jakapsat mo? Makaumat agsasao. Ay, siyak pa yan ti mababain ka ni Uncle. Talagamit anak kababain kinangkil mo. Makaumalaan kami nakasarsarita ti kapsat mo. Para makita at tatang. Daranak ni Buyet ijesintro itay. Apay ni Boyet, tatang. Damit babae nga in motor na. Anya? Adda sa bali a babae a kadwana. Nukas na. Aramaten na iti kalukpan na ti motor aginatang ni Vicky para kankwana. Naalam anak ko. Ay nawaw, nagpuskulin ti panagrup-rupa da ya lalaki. Ni ading mo. Uto-uto mait. Agpalpalo ko mait. In video ko tapno adda maipakita tayo, tatang. Saan kumit kami nga intugot ti cellphone ko? Ay, no awan ti video. Sigurado asaan apat yan ni Vicky. Ang mga no panunutin namanan, apirpir dyan tayo laang tinobyo na. Nanang,
Itulod ko ni Janice Ijabalayda. Ay, awan mon buyet. Ha? Apay ka di? At danubyam, ngam nagturad ka mangyawid iti sabali a babae dito balay. Kaya't nga rod ni Janice agpasyar dito'y nanang. Amuna ka di ani Vicky tinangirigalo iti da itamotorkan ka. Ah, Saanan ang masapul ang maamuan na? ay pangaasim tagbain ka mag... Agulimag kayo nanang. Ang mga numangag ni Janice tayo bagbagayo at madismayapay kanyak. Kas makita yung mga napimpintas ni Janice ngam ni Vicky. Anya ti gagaram kabsat. Kaya't kula amamuan, no asino di babae ngay motor ni Buyet. Ah, ay kwa kabsat. Nobya na ka di dayjay. Kinapudno na. Inyawid na pa yun dito'y balay. Kung naktupay kay, luklukwan na lang ni Vicky. Ay, tsak amo iti anak ko. Babaero mat ngarot kabsat. Kwarta ba ni Vicky, tingkatang niti dayjay ang motor. Wala tarigalo kanu ni Vicky da ijay kankwana. Kaya't nangamen, tagpa-impress ka na kayo o pamilya tinubyo na. Ngamnay, sa bali matan ababa iti imot motor ni Boyay. Si kanto ti mangidanon iti anak mo kabsat. Mabainak ang makisarita kin ni Vicky. Kasilaing ni Vicky, iti kasi yung aramidin ni Buyet. Kaasi nga agpayso. Ngambasol na matla ang tatang. Di namat ngamin amo ti dungag. Anya nga ita, lukluk-wan damatan. Nuapay ngamin amasapul nga agpa-impress iti pamilya ni Buyet Ay, amo pa iti dayja kabsat ko. Normal lang siguro ti agpa-impress. Ngam sinubraan na matan. Kasanupayin ita anak ko. Urayan ta nga iso ti umawag tatang. Diyak kayat nga ununaan ti kabsat ko. Taamangan no siyakpay ti madaksan. Nalagip mo mati mawag. Saan mat ngaminin asungsungbatan ni Boyet dagiti awag ko kang kwa na manang? Ay naawanan ni Boyet. Awanan ni Boyet? Anyat napasamak manang? Ay naading ko, di mo namnamaan nga dapay nobyom no agawid ka. Ngamin, nobyom ti sabali, jay nobyom. Anya? Amom, no anya ti service na, no adda pa pananda. Ti motor arigalom kin ni Boyet. Awanan ba inday di alalaki? Oh, makitam day tang aramid na. Pa-impress pa more iti pamilya ni Boyet. Awanan ka itibain, Boyet? No'y mawag katap no makiapa ka kanyak. Awan ti oras ko para iti daytabanag. Imawagak, takayat ko ti makiwin na swas kang ka. Anya? Isumat lagayam adi mo sungsungbatan ti awag ko. Adam gayaman sa bali a babae amang parparagsak kang kadita. Diwan, sina no sina. Kati kayat ko, isublim ti motor ijebalay. Na, inregalong kanya. Sa ita, kaya't mo ay sublik pa'y. Talaga na puskol ti rupam anya. Oran niya pa iti bagbagam. San kung ngay subli ti motor? Intod mo nga ruten? No di mo kayat nga isubli ti motor, ti kwartak ti isublem. Awanan ka itibain? Ay na, maistresak launa yun manang. Ay, day tatiganabam. Di kan tumang amin dungag. Nakiwin na swasa kun kunkwana. Ngam di namat kayat nga isubli ti motor. Anya ngay nga ti maaramidan tayo, no di na kayat. Isupay ko mga ibayad ko iti utang ko ken Uncle Simeon. Sobra pa'y kit di dayjay Nakitak ti motor, kat amok anangina dayjay. Anya nga iti aramidak no di na kayat nga isubli manang. Kasaritak to ni Nana Juliet, no anya ti maibagana. Angam saan ko ama sigurado ama isubli pa'y dayjay ang motor. Sayang dayjay manang. Pag nakmam day ta na pasamakan ka, ading ko. Nobyong pa'y laang, ngam numangtad ka iti regalo, nakangingina. Apo, kas kalabak nang. Day tati bidot ko apag babawyak manang. Ay, ure agbabawi ka, nalpasan. Inton sumaruno, utang first. Saan aday taag pa-impress ti un-una tani? Mairaman kami pa yan, iti parikot mo. Uwan manang, saanan a maulit? Naimbag man, tayong subli ni Buyet ti motor. Win tanagung ni Nana Juliet kan kwa na tatang. Itanda ni saan gayam nga agsubli day ta motor. Win tasaan akayat ni Buyet nga isubli.
Inuray na pailaang anagungot ni nanang na. Nagasatlat ta ni Vicky. Tanay subli pa iti motor a ginatang na. Ya, Ni Vicky ti umawawag tatang. Song batak pa'y Hello? Insublida ka diti motor, manang? Wen, adda dito'y balay. Awan ka no kwarta na. Iso ati motor ti inalami. Naimbaglaangan tadda ni Nana Juliet. Dandan ni saan nga isubli ni Boyet ti motor. Ay, agyaman aklaunay, manang. Ilakom, tapno ada maibayad iti utang ko kan Uncle Simeon. Tapno saan nga isupay apang panunutok. Wen, kat kita ang manin ang mga no agpaluko kan tumanan. Saanan, manang? Siguradum lang, tadyak kayat ti mairamraman kunak manan. Ay, nawaw! Di ka agtalak adagos iti maysa a tao. Nang runa no kwartawan no sanikwa ti saritaan. Ngamin, kaduan ita apanawan kat saanan a mapagtalkan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marlene! Marlene! Ada ka kaday! Pasensya kayo, Nana. Kalkalpas ko laan nagdigos. Isumot lagayam Anya tigatangan nyo Sa anak agumatang. Umutang aklaang kumaiti bagas kandilata. No pautangan Mano a kilo, Nana? Ken anya adilata? 2 a sardinas ken 2 a kilo a bagas nakaw. Awan ngaminan ti maisaang, ken awan isagpaw ko itinatang asida Ala, mabit lang nga rod ta mangi kilo Nana. Agyaman naklaunay ata pautangan naklatta. Uray dakkelan ti utang ko dito'y isturmaw. Saan pa'y ngamin amabalin ang mailako tinatang abulak. Ngam di ka madanagan. Bayadak to ti utang ko keng ka. Talaga anarigat ti agmaymay sa itibiyag, Nana. Uwan nga rod nakaw. Awan ti katulungan. Nana, sulmat na itay. Iso nga agpay sulakay. Anya timay na ginatang bakay. Imutang iti sardinas ken bagas. Naimbag man ta pinautaham latta. Dakkelan ti utang na iti stormaw. Saan ka day? Wen nga maasya naklaunay ken kuana. Iso nga inikaklat na. No lumabasak nga raw iti paraan nakit masyanak may. Ano-anusan na tagmulmula iti pitchay kan kung kumpurmi alat natang. Iso at tulungan talat-talakay. Mayat man itirik na no kasta ti tao amatultulungan. Amudamot at tulungan ti bagida. Saan akas iti dadduma dita nga agururay dalatan iti tulong. Naku nampay baka. No bak nang takumat, iurag na eden ni Nana Saul iti balay. Ay nawaw. Mamati kamot nga umanugot dayjay. Addamat balay ko kunana Naimbag abigat mo, Marley. Kastamot kada kayo, Nana Sol. Busy kan samay. Madama tiripak ko itilakok ng asukar, Nana. Apay ka din? Saba, para kada kayo. Ay nawaw, nagapon ti saba, Nana. Bunga ti saba amulak, Addamat gaya man na loom. Adda, Iso nga ikang katap no adamo maramanan nyo ken lakay mo. Ay wang gayam,
Mano nga tatigatad ti kasto yung alahas. Ay nawaw, balitok mo't day tanana. Nangalaan nyo iti balitok nga alahas yo. Sakit 22 carats pa'y. Ginatang ko dayta, idinapiksa akpeng agtrabaho. Isulaangan tinamnamaak nga ilakaw, tapno makabayad ak iti utang ko. Mayat ti presyo ti balitok ita, nana. Ngam pagpanunutan nyo pa'y anaimbag no ilako yo. Kan kitaan nyo, ta mga nulukwanda kayo, iti pangilakwan nyo. At damat gayam induldulin ni Nana Sol a kinabak ng na Jojo Lakay. Kinabak nang kunam bakal. Wen Lakay, impakita na nga rod kanya. Ay nawaw. Anya kinabak nang ngay dayta. Balitok nga alahas, Lakay. Ah. Amok apod no abalitok day jay. Aya. 22 carats pa'y. Nangina ti 22 carats abalitok. Saan ka day? Siga kanila ang tinakakita itang lahas na. Day tatijak ang mulakay. Ngam siyak laang tinangipakitaan na dito'y istor itay. Una, tamangan mo't numaamon dagiti kalugaran tayo. Kat pagintirisan da. Ibagak to kin ni Nana, adi na ibagbaga iti sabali a tao nga dayduldulin na nga alahas. Taamangan no takawon dakit di. Manuti balitok ita. Ah, adda ila ko yung aya, nana. Ilakok kumaday ti alahas ko. Ne, mayat Kitagman, nana. Ilakaw, tapno ada ibayad ko iti utang ko. Wow, 22 carats ko naman. Manuti bayad ti kastang alahas ngay. Mabitla nga, nana. Agtukaw kayo. Taikilo tayo pa'y numano agramo. Manuti may sa agramo ita aya. 4,000, nana. Mano agramo ta alahas ko ngay. 5 grams lang na ito, nana. No ila ko yung kanya. At dati 20,000 nyo. Mabalin mo siguro daytan. Gatahang ako, nana. Itimplahan nakman iti kapik, nanang. Ay, nasapa kamot ang nagawid, Fernan. Wala, taswerte kitang haldaw, nanang. Apay mo't ang naibagam ti kasta. Nanang, makikita yun ito eh. Ay nawaw, alahas mo't dayta. Numailakok da ito eh. Dakkel to ti kwartak, nanang. Nangalaam dayta nga alahas. Ni nanang mo't, inlako na kanya ka. Nalipatan nyo ka din, a gold buyer to'y anak yo. Nan kita ekman. Gaman nyo ba, ano kaya tayo? Mabalin latamad. Kasla 22 carats pay. O nanang, 22 carats na ita. Iso talaga aswertek. Amangan no addaman linuko mon. Oo na. Binayadak na itang alahasan niya. Sigurado am laang Fernan. Jack kayat nga adda agreklamaw. Bayada ka unti utang ko, Marlene. Ah? Nailako ko unti balitok nga alahas ko. Iso nga dati kwartak. Asino nga'y tinangilakwan nyo, nana? Ni Pernan akalugaran tayo Mano nga'y tiimbayad na, nana? 20,000 laang, ta 5 grams kanaw ti alahas ko. Ay nawaw, 20,000 laang kunayo? Wine, apay ka day. 4,000 laang ti may sa agramo? Kaano nangina ti balitok ita, nana? Aya, Nana, saan laang a 4,000 ti may sa agramo? Kan may sa, 22 carats ti alahas yo. Nangingina ti bayad ti 22 carats. iso mo nga mintimbaga ni Pernan kanyak. Ay, una yan ni Fernan. Gapu tadiyo am mo ti presyo, linuko na kayo mutan. Mano ti balitok ita ay alakay? Nangina bakal. Apay ano sa lutsod mo? Antay la ako mabalitok mo kaya. Ginatangda ka nung nga ti 22 carats nga alahas ni Nana Soul. Asino tigim matang bakal? Inlako na kanukin ni Fernan akalugaran tayo. Dahil jay mat a Fernan, linuko na mo jay bakit. Anya?
20,000 kanula ang tibayad ti 5 grams a balitok ni Nana Soul. Ay, nawaw. Apay at 20,000 lang, Mike. Kat 7,500 ti may sa gramo ita. Day tangarod lakay. Kun 22 carats pa'y ti alahas ni Nana Sol. Sigurado anang ingina day jay. Kaduam ni Nana Saul, takasarita yun ni Fernan. Pananggundaway, Mike, tikas tangay na ramit na. Kanya ti gagara yun, Nana. Kurang gayam ti inted mo abayad ti 22 carats nga alahas ko, Fernan. Husto lang, Nana. 4,000 times 5 grams. Kat 20,000. Nangina kanu gayam ti balitok ita. 7,500 per gram. Kun 22 carats ti alahas ni Nana. Ay, nawaw. Nalpasin ana idil day diyang alahas. San anasaya at aluklukwam ti padam a tao? Nagwan ni Nana, ta saan na nga ammo ti presyo. Kas na ko nakita yun. Nalpasin ti saritaan mi. Nukas na. Kas jay at talaga ti bayad ti alahas ni Nana? Wala. Tanalpas mo ti saritaan mi. Imbagak mo't kinkuha na 4,000 ti presyo. No ignorante damat akit saan ko nabasol dayta. Gaputa saan nga amo ni Nana Sol ti presyo ti balito? Ginundawayang matan? Ay unay kan? Kay, kumusta ay tilakad yung Nana Saul? Ay, awan na pasamak lakay. Ay, nawa. Apay nga awan. Imbagayo kumaa at 22 karas ti alas na. Agpatangkin mo't da Fernan. Anya? Nalpas ka no ti dilda. No ignorante da akit basol da matan. Kunana pa'y kidi ka da kami. Talaga gaya mama ng gundaway doy dya tao no balitok ti saritahan. Aya? Wan, ti istoryada kanya. Kat adu ka no ti linuko doy dya tao. Isumat lagayam akas jay ti panagsasauna kada kami kininana Sol. Talaga gayam nga aramid na timang loko iti pada na at tao. San mo't nga ron nga agbutan? Agraman jay bakit? Kat maiturod na alukwan para lang iti 22 karat sa balitok. Bagbagaan nyo man ni Fernan na Perla. Apay, anya man ang tinaramid ti anak ko. Linuko na ni Nana Sol, Nana. Anya, Adain la ko ni Nana Sol nga alahas kan kwa na. 22 carats day chay. Ngam 20,000 lang ang tiimbayad na 85 grams, Nana. Saan ngamin nga amo ni Nana Sol ti presyo? Iso asaan ang nagreklamo? ay nawaw, talaga gayam nga awan manaknakam da dya tao. Ay na, mangibabae na talaga. Wan nga rod, Nana. Amo na abakutan ni Nana Sol. Ngam gundawayan na pailaang. Idi pa'y nga ibagbagakan kwa na, nga awan na saya at apagbanagan ti tao ama ng gundaway. Ngam ne, itultuloy na latamag. Itad mo no anya ti para ken Nanam Asol. Anya para kinkuha na mo't nga ibagbagayo na. Ti bayad ti 22 carats nga alahas na. Ay nawaw, nalpasin ana idil day dya nga alahas nanang. Idi pa napalabas sa bulan. Oray pa'y, nalawag mo't alinukom jay tao. Apay at 20,000 laang ti imbayad mo ke nangina ti balitok ita. Pangasyo ta di dakring-ringen nanang. Nunalpasin ti dil akit nalpasin. Apay, di ka mabuteng aya iti kunada a karma. Oho, karma mga ibagbagayo nanang. Di ka di maasyan kadagiti tattao alinuklukom. Amin tayo katag kasapulan iti kwarta. Iso nga amuda man ken sa antipresyo. Agbalin ka kumalat ta apatas. Saan ko abasol no ignorante da may papan iti presyo ti balito kanya. Nagadun apet chay, Nana Sol? Kas iti sigaw, i-display manan dito istormaw. Mano a kilo day tanana? 5 kilos lang, ngam isupay mo't nga maisukat iti bagas, wano asukar, wano dilata. Apa ay nana, naibusan ay ti bayad ti alahas nga inlako yu idinapalabas atawan.
At dapay mo kiday, nga masapol nga agmula aklat tata isupay mo't Sa bagay, isumutin at exercise yun, nana. Wen Oray kan pernan. Aya tinararamid mo aya. Di mo't imbagakan ka, adi ka agmotor no nabartag ka. Nagalismat ngamin ti kalsada, nanang. Anya ti imbaga ti doktor kada kayo ngayon. Ay, awanon. Putden data may sasakam. Anya? Oh, nanang, sana mabalin. Tasakam mo't nga rood ti apektado. Anya ngay nga rood ti maaramidan tayaw. Awan ka rin tinatuma pa mo sa nanang. Awanon. Nanang, diyo kayo tagbari na pilay. Ay, kano day tatigasat mo? Awan maaramidan tayaw. Sana, nanang. Sana mabalin. Naaksidente ka naman ni Fernan, hindi na palabas alawas pa kay. Asino tinakadamagam iti day talakay? Isuti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayaw. Kumusta ka nung matinti ka sa saad na? Kasano ang na-aksidente? Konsyos ka naman. Mabalin ka sa Rita. Maputod ka nung timay sa asaka na. Anya? Ay sus, awanan pagpa-ospital na mutlangan ti urnong na naggapoy ti panang lukloko na iti pata na tao. Ay, anya nga min ay ati inaramid na. Apay ang na-aksidente. Ti ko na, dakit naggapo ka no iti may sa abar. Idi paawi dan, di tan ang aksidenteng. Imbag tanailasat na pa'y. Siguro, plano ti Diyos da ito yung agbyag pa'y. Iti kasta, agnakam, kanbaliwan na, lagi ti bidok nga rabit na bakal. Kumusta matan ni Fernan, Nana Perla? At dayjay balay. Naimbagan sa matan. Ay, saan pa'y nga road? Di talaga nga i-give up yun ti pwesto na, Nana. Ay, katwanan tawan mo't mga sikaso. Kan may sa, awanan na ba ti akwarta na? Awan pagpuunan na. Ay, sayang mo't anana. Dakkel mo't nga minti gastos mi iti ospital balasan ko. Aging gaita ngagpapaimbag, kasapulan milat ta ti kwarta. Plano siguro ti Diyos tinapasamak. Tapno maamiris na dagiti kamalina, Nana. Kastamot laeng ti kunak-nakaw. Nagbalintumot aman ang gundaway gapo iti kwarta. Anya ngay ita. Amuyo ka din, Nana. Naaksidente ka nun ni Fernan. Adya, Iso apinutod dati may saasaka na. no kasta, isugayam di pagsarsaritaan da di tawiting sid itay. Nalabit nga iso, Nana. Kaasimit no kasta. Wen nga rod, Nana. Maasyan talatakan ko, na. Nga oray no kasjay tinararamid na iti kalabas. Asino ngayon tinangbantay iti pwesto na. Damag ko kat i-give up daday jay, Nana. Awan samot din pagpuunan na. Tadakkel ti gastos da iti ospital. Ay nawaw, apay adi ka pa'y lamangan si Kapernan. Makapawan ganas mo't nanang. Na, Gapula ang iti may sapasamak. Napukaw ko ti kinabaknang ko. Awanin ti negosyo. plano ti Diyos dayta anak ko. Iso napasamak ti kastakan ka, tapno agbalbaliw ka. Tapno maamiris mo, dagiti bidot mao. Nanang, siyak maklong tinapasamak ka niya. Anya nga iti maaramidan tayo. Kat naibayad mo ti kwartam iti ospital. Amumot adakkel ti gastos tayo para iti panagpaagas mo. Kasano pa yun ita, nanang? Kasano amang rugi ak manen? Kat kastoy mo't ti kasasaan ko. Pagyamanam latta ti Diyos, tanailasat mo tinapasamakan ka. May kadwa day taabiyag mo. Iso adi mo kumansayangan. Usarum anasayaat. Aramidem no anya ti maiparbag. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaignorante ti padam a tao.
Amudaman kan saan ti husto a presyo, agbalin ka kuma a patas. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Talaga mata. Ay, nawaw. Anya tar aramidam dito'y balay, Judith. Dito'y magaya man ti paggatgatangan dagiti customer ko. Sino a customer mo? Aduda Anya ti imbagbagam kadakwada. Isumulagayam adidan gumagatang kanyak. Ni, di ka agpabaso lakas taa. Si Kati Malas iti negosyo. Na, apay asyak ti pabasulam ngay. Sipod nag-display ka itilakom dito'y balayo. Awanan, manumatan ti gumagatang kanyak. Tapno ibagakkan ka, saan ko abasol no kayat dati gumatang kanya. Kayat mo ti denog, Ni, di nakarita na kasta talumaban na. Day tadakas nga ugalim ti makagapo, no apay nga agmamalas nga. Siyak pa'y lang ngamin ti pabasulam. Bigatan nga agpinpinukaw kayo kin Juday. Apay aya. Kasano kat siyak ti pagpabasulin na tatang. Apay. Anya ti basol mo king kuana aya. Siyak kanungarod ti malas iti negosyo na. Apay kano asikat ti pabasulin na kay. Ugali nakit din at ikas jay tatang. O na yan. Inuubing ti kasta ka panunutan. Nakunayo pa'y tatang. Siyak pa'y laeng ngamin ti apaan na. Gaputa nakita na nga adda ti lakok dito'y balay. Siyak matan ti pagpupudutan na. Kasta talaga ti negosyo. Saan amaawan ti kompetensya kunana? Nupay kasta. At dalat ta kumati respeto yo iti tunggal maysa. Ni Judith ti pangibagaan nyo iti kasta tatang. Isulaang mat tinalaing nga agaramid iti issue. Anya jay nadamag kaw. Nagapa kayo kanumot kin ni Ayang. Di man dakdakamatan tinagan day nga ayang kanyak anti usyang. Na, anya ti basol na kun kaya. Iso ti Malas iti biyag ko antay. Malas. Wan mo, gapuking ko maluglugi ti negosyo. Ag negosyo ki di kanumot. At daki din ti kakompetensya. Kasta talaga ti negosyo kaanakan. At dalatatay kunada a kompetensya. Ay basta, kagurgurak launay day atao antay. Ay nawaw, unay kalaki din aya kaanakan. Apa umbutin ti padam ngagnignegosyo. Una, tadidaan mo ti pagluglugaranda. Mabangkrap ko maday nga ayang. Mabusurak launay kang kuana. Na. Sana nasaya at ti kasta nga isawsawang mo. Ang mga nuinton madamdama kat sikat ti mabangkrap. Ni Manong yung ay email. Awanay nantay. Ay di nakman angawan na kasta. Awanay ni Manong Jonas antay. Impulang ng tibiyag na itinamarsoa. Anya, ay Diyos ko. Ay una yan. Unay matanti kasto ang mapaspasama. Awanin maramitan tayo ante. Amo ka din ni Junek tinapasama kiti kapsat yaw. Amo na. Siya kano ti makamo ante. Ay una yan. Pimusa yun ti kapsat yaw.
Ngam di namat ko na nga umay dito'y ospital. Adda nga minti dita nagkinawatan kin manong ide, ante. Anya nga tigastusan tayo ita. Diyak mo mana. Ilako tayo na ati balay kandaga ni Manong. O kailangan kadikan ka. Kapilitan Awang mo't ti pangalaan tayo iti maigatang iti baboy ang maparte. Anya nga tanong si kalatan timang bayad iti dagaken balay na manang. Ay nawaw, awan ti kwartak. Ilakom latan iti sa balay. Ngam sayang mat. Awan nga rod kwartak. Ikontak mo latan. Sigurado nga ada ti mayat agumatang. O sige, sayang. Ngam anya nga rod. Anya nga rod ti maaramidan tayo kat awan nga rod ti kwarta ang maigatang iti baboy. Kandat dumapay akasapulan para iti lamay ni Manong. Mabiit man lang ang email ading ko. Adda ka ti ibaga manang ayang. Nadamag kong ilakla ko yu ti balay ni Manong yu. Agraman ti daga ang nakaipatakderan ti balay na. Awan manang, ilakla ko mingag paiso. Awan mo't nga minan ti mausar para iti lamay na. Manungay ti panangilakla ko yu. Interesado ak ngamin. No awan pa'y ati nakala. Awan pa'y manang. 100,000 manang. Agraman di balay? Awan manang. Adamot lang ti danom na dayjay. O sige, i-reserve mo para kanyak. Sigurado ka di manang. Wen, ngam inton bigat pa'y ang maitid ko ti bayad na O sige manang. Okay lang. Tapos may isaganak mo't laang dagiti papeles apirmaan tayo. Sigurado ka kadi ti kasta planom, anak ko. Gatangam ti dagaken balay ni Jonas. Wen tatang, mayat ti lokasyon na, kan adapay danong na. Wan angam ang mga no adda maibaga ni Judith. Anda di yung nagkinawatan ide. Saan ka day? Ang mga kid no apaan na ka. Nabayagan day jay tatang. Kan may isa, anya kumangay ti bibiyang ni Judith, kat saan namot ako kwa day jay. Wan ngam saan tayo nga ammo ti taray ti panunot na day ja tao. Ay natatang, saan na ako kwa day jay? Iso nga awan ti karbangan na nga agreklamo no kayat ko agatangan. Siguradwam nga rod akumpleto ti papeles, anak. Wen atatang, tapno adamot ebidensyak no addan to ti agreklamo. Wan dakkel agatad mo ti 100,000 abayadam kadakwada. Binayadan nyo ka di ti baboy ni Melba, Judith, kaanakan. Nalpasan antay, nabayadan nun. Nangalaan nyo nga iti pinagbayad jaw. Ginatangdan ti balay kandaga ni Manong antay. Asino nga iti gimatang, Jakon sinaludsod ni Emil. Basta kalugaran tayo. naimbag man ta nagbayad at agos. Wen mo it antay. Adda pinirmaan ni Emel. Adda antay. Ni Emil metten ti makaamo ang makisarita ta isumet ti nangikontak. Awan mo't kit di San moten nga ubing ni Emel. Amunan tar aramiden na. Nalpas moten ti rigat ti pamilya de Emil. Mabalinan nga iparenovate ko ti balay ti kabsat na. Ay nawaw, apay nga iparenovate mo pa'y lang. Kit mabalin mo ta pag nagdanday jay. Wen tapapintasag pa'y tatang. Amo ka din ni Judith asi katigim matang iti balay kindaga ni Manong da. Diyak mo tatang. Awanin bibiyang na. Takas kanayon ko nga ibaga. Saan namot ako kwa dayjay. Kasaritan man ket din ni Tata Andres. Ta iso ti mang renovate tatang. Wala san abisi day jay. Nalpasamot ti kontrata da. Kasaritak taw. Bagaan kan tulak ta. Noon niya ti pagsaritaan me. Agyaman nagtatang. Tapno addan tumet pagistambayan nyo Mayat ijay tanalawa ti paraangan ken addapay ti kayo. Mayat ti lokasyon na. Anya ti aramidom ditoy ayang. Si katirumbang asalud-sudak iti kasta. Anya ter aramidem dito'y balay ko. Balay ko. Wan, siyak ti gimatang iti balay kendaga ni Manong yo. Saan met adakes no iparenovate ko, takukak met dagiti makitkitam. Anya? Oh, adda ka di parikot? Apay asika pay laang. Siyak laang met tinakasarita ni Emil akabsat mo. Simple laang. Interesado ak iti balay kendaga ni Manong yo. Iso ginatang ko. Ay,
Iti kinaado ti mabalin agumatang, si kapay laang mat akagurkurak. Anyat ko nam? Kukuam tinangag mo. Di mo matimbagbaga nga umay ka manang Judith. At dati napatag apagsaritaan ta, Emil. Ay nawaw, may papanitaan niya ti pagsaritaan ta manang. Pudno ka de? Dayjay nga ayang tigim matang iti balay kandaga ni Manong. Wan, isumot nga main. Ay nawaw, apay mat adi mo imbagbaga kanyak adayjay gayam ababa iti nakasaritam. Agda ka di parikot manang. Ammom akagurgurak dayjay atao. Noon yaman ti di nagkinawatan na dwa, awanan ti bibiyang midita manang. Alaak ti dagang inlakom kang kuana. Ah. Saan ang mabalin ti kasta kanyak? Nalpasan manang, nagastos mo't laang ti kwarta nga imbayad na. Apay nga minayaan na pulot ti ulong ken manang ayang. Basta! Una yun deta nga apayo, natawanan, ngam saan mo't na malmalpas. Pumanaw ka dito, ayang. Awan karbangam amang papanaw kanyak ditoy. Adda ti karbengak, tadagami da ito, period. Sikat ti awan karbangan na amang papanaw kanyak. Ginatang ko dayto adaga ken balay. Iti anya aga mo apapanawan na, ha? Saan asyak ti karkaritam? No di mo kayat nga idarum ka. Daga ni manong mo daytoy, ngam ginatang ko. Pumanaw kayo, wino kayat yu ti maidimanda. Sa anak a pumanaw ditoy. Amok ti karbanga. Andiyan pa rin ti pag-apaan nyo adwa. Bagbagaan yu ta anak yu, tata. Apay ka di aya. Tagikuan na ngamin ti daga saan namot ako kwa. Oh, basaam daytoy tapno amom ti tangtang abam. Daytoy ti mang paniknek, apudno ti bagbaga. Ginatang ko daytoy adaga ket kumpleto ti dokumento. Pamit akanayo ng anak ko. Di mo tin malmalpas ti apayo ken Judith. Ay nawaw, saan asyak ti ayan ti parikot tatang? Dayjay a Judith ti parikot. Agraraman dayjay a babae. Kanya nga tanong isublim laang ti dagakin balay ni Manong na. Apay ko mga isublik ket binayadak dayjay tatang. At dapay kasuratan. Tapno di na kan guluan No kayat da nga isublik, makisarita da itinasaya at kanya. Mabalin mo't asikat ti makisarita kadakwada. Tapno awanan ti riri. Oh, isubli da pa'y ti kwartak ah. Una, ibagam nga isublita. No di da maisubli, awanin ti bibiyang danuan niya ti kayat ko nga aramiden iti dayjay adaga ken balay. Amaom si ka Judith. Saan anasaya at atagi kwa ti saan mo ako kwa? Ay nawaw, sa anak akasta aklase ti tao, anti usyang. Apay nga rod atagi kwa ti dagakan balay aginatang ni Ayang. Kukwa mi ngamin dayjay ante. Kukwa ni Manong Yuidi, ngam na ila ko matanday jay. Awan bibiyang ko, no nabayadan wano saan. Basta siya, ilaban ko ti karbengak iti dayjay adaga. Anya ko matilaban mo kadakwada, ket addamet kasuratan. At dati laban ko iti dayjay nga ayang. Amok akaguram ni Ayang, taadda diyo nagkinaawatan ide. Ngam saan met anasaya at atong palbiag ti panagapayaw. Ay basta, awan ti karbengan ni ayang iti dayjay adaga. Idarum ko dayjay antay. Ay nakaanakan, saan analaka ti agdarom? Iso apag panunutam kumaanasayaat. Tauray agdarom ka, dakkel ti posibilidad na amapabainan ka. No kayat mo atagi ko ti dagaken balay ni Manong yo, okay laang kanya. Kukwa mi ngamin dayjay. Ngam sakbay nga isubli, isublim pa'y ti kwarta. 100,000 dayjay. Anya, No di mo kabailan abayadan, di mo namnamaan nga isublik pa'y ti dagaken balay kada kayo. saan ang mabalin ti kasta? Saan asyak ti butbut ngam kunak manaon? Saan mat asyak ti butbut ngam? Tadi mo amo no anya ti kabailak nga aramidan. Saludsudin nyo man iti kaanakan nyo na naosyang. Sino akaanakak? Ni Judith, no anya ti plano na dayjay. Maisubli na nga ta ti kwarta. Makabulan nga minin tinapalabas, sipod nagsarita kami. Ngam awan mat update na no anya ti plano na. Ay, dayjay pay ti kunam. Nalaing-laeng agsaw dayjay. Aging gangamin ita, kat kagura na ka. Day tangarud ket nana.
Agraman ket di ti daga ken balay ti kabsat na aginatang ko, ket isyo ken kwa na. Awan ti kwarta na dayjay. Talaga laeng nga agbirbirok iti apa. Isu adi mulatan ikaskasaw balasan ko. Naturod mo't nga minudad dumanana. Nugulwan na kamanaan. Idarumukit day tapno agnakam. Marmarwam dayjay akaanakak. Awan bibiyang na dayjay iti dagaken balay. Takukwamot day di Jonas dayjay. Anyati ko na mayang anak ko. Saan ko nga iparenovate di balay aginatang ko tatang? Ipawarwar ko laengan, tagpatakderak iti baro. Nakapagsarita kayo ka din, kin Judith. Awan kanumot kwarta na dayjay tatang. Sumana ulaeng. Kasanunuguluan na kapailaag. Nuguluan nakpay, iso ti idarum ko tatang. Kompleto ti papeles nga adda kanya. Saan ang mabalin at tagikuan na dayjay abalay kandaga? Tanaila ko da nga ruden kanya. Sarda nga mo ni Manang Ayang, Manang Judith. Apay manan, anya manan ti issue yo. Ay nawa, agindadalos ka man ako na akon Manang. Agul-uli makaklangaro doon. Palagip-laeng, tama nga no adaman ng timapanunot mo aramidin dita. Nakababain kadagiti kalugaran tayo. Kinasaritan na kun ni Kapitan, idi napalabas ng aldaw. Kahit, anya timbaga ni Kapitan Gengka. Di mon amuan no anya. Uraan niya pa'y tar aramidem. Ni ayang takin kuko iti dayja adagakan balay Manang. No idarum mo, maabak kamutlaang. Alawo nun, agsardeng kan. Agnakam ka kumamot din Manang. Di mo panggapun ti agdarum, tas ikalaang ti mapabainan. Nagdarumak aya. Palagip-laeng, tapno di ka mailawan Manang. Uraan niya akurti nga minti papananyo, kat maabak ka. Okay. Usto nga minun ti apa Manang. Agsardeng kan. Ikatim tigura ti tapusom, tapno naragragsak ti biyag. Ay, nawaw! Sursurwam ti agpakumbaba, mamakawan kan agpakawan. Ikatem ti gura iti pusom, iti kasta agbalin anaragsak ti biag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.